اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها أشد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. Naya surgaya siagaan si kuntu papinya mana antuna anu wangi kamaupakan ritaunia kasalawa apa salama siagaan apa barangka mangiri pangulunta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabarin nakaraing Allah Ta'ala karaing mangamasi ang risikun tuatan narilino karaing matantu pangamasian narisisi risikun risikam maatan matam pagasalan ri akhira abtadi'ul imla bizmizatil aliyah. Kupakara mulai yang baca nasaba arim sama tinggina Allah Ta'ala mustadirran faidal barakati ala ma'ana lahu wa awla. Nalandrini yang kuang kacinai barangka jaya iya lembaka napasari yang siaga napasadiang antum. Udhanni bihamdim mawaridu sa'igatun haniyah. Nakupakulingi pole pamuji kuna iya kebatuan nama lomo ina mapasau sau pamai muntadiyan minasyukuri jamili mataya rigau niyang kuandong ko kikasukurang masar mabajika antum. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم الأولية. السلام كسيجاء أبا سلامك قال رسيغر أرورني سيجاء سيغر مكيولو وأنتم المنتكين في القرار الكريمة والجبال. Iyami antu singara akkale pulanai yari rupa matappakana mala ambiris yagaan sumarana ubun na tau mala ambirika antum. Wasta'inu wastamni Allah Ta'ala ridwanan yakhussul itratat tahiratan nabawiyah. Nakutuntu ipassari nakaraing Allah Ta'ala rigau niyaku angkarannu wangi passare mattantu waribi jabi jama'an repese nanambiya. ويؤم الصحابة والأتبا وموالا siagaan ran wala bangari sabakna siagaan ritau mangayana nabilay antu agamana Allah Ta'ala واستجيد هداية لسلوك السبل الوادية الجلية. Nakutuntu iputunjuk nakarain Allah Ta'ala barang kamay apa nakyolo yolo matang kasak nasingara.
وأنصر من قصة المولد النبوي برودا يسانا أبقريا siaga anniyakuam palam bangi kisari wasa kajarian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangkam matodong kupalamban napakiam baji katan nun naritari baji katan nun natau abakariyaya ناسما من النشر فيكدا طوال المسامع بحولا رجاء يكوى السوس يسلك بجاي ملأ برئن سنكمران تبرما تمتيري أنجري بلو بلو رتاوني يكالن ركسيغا أمفلن رئمباجي واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية apala kari kagasingan siagaan kasalewangan rikaraing Allah Ta'ala karaing kuasaya nama sarrogasingan tu wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah karena sitojin taina erotayna todong kagasingan pasangalin na erok kagasingan na zikarain Allah Ta'ala أتر اللهم كبر كريم بأرب زازم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه كريم فكبو كلالوي كبر malam birina nabi taritau an rampe yang bicara iki malam birina pengulun Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak bau-bauan sarrabun amum bayabat turi pangamasyan takamayatom papole pasalamat taan tukarin assalamu ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdillahi Abdul Muttalib wasmuhu Sayyibatul Hamdi Humidat Isalu Saniyah naribukuan na anjunaku kana mi'iya mintu pangulunta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakna Abdullah naya Abdullah ni anak kangiri Abdul Muttalib naya Abdul Muttalib na iya aren tojin na Sayyibatul Hamdi na anuam memang sifat kami tinggiya ibni Hasib wasmu Amr bin Abdi Manaf wasmu Mughiratul ladhi untama irtiqa'u li'ulya naya Abdul Muttalib yanak kairi Hasim na iya aren tojin Hasim nikana Amir naya Amir ni anak kairi Abdul Manaf aren tojin Al-Mughira niya kitul sultan tambam pangka nari ampe mabajikan tum
ابن كسي واسمه مجمع ثم بكسي لطقاسية في بلاد القضاءة الكسية نئي المغيران ينكن طاغ السندر كسي نئي أرن تجن نكان مجمع نئاري كسي نساب نبي لكي كلين نريبان رسان باللي أنتم إلى أن أدعى الله تعالى إلى الحرام المحترم فماهما ابن كلاب واسمه حكيم لمرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية Sangkin Allah Ta'ala ampoterang ribut taharam malam birkanam panajagai peraturan nabutta matang kasantum Naiya mujammium arin nakilab panggalarren naiya mintu hakim nianak kangiri murra naiya murra nianak kangiri kaab naiya kaab anakna lu'ayib naiya lu'ayib anakna ghalib naiya ghalib nianak kangiri pihirin naiya panggalarran naiya mintu Arab Quraisyun Nandrini minni anne ma'mbate pappokoken na Arab Quraisya wa ma fawkaw kinaniun kama janaha ilayil kathir wartada na iya pambaterang iratian nariyolo iya mintu kinanam Iya nasama Turkiya siapay jaina tu pandrita siagaan nakaranwan na antum Ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana tabani Khusayma tabani Mudurika tabani Ilyasa وهو أول من أندى البدنا إلى الرحاب الحرمية نائي كنانا نيانك غير مالك نائي مالك نيانك غير ندرت نائي ندرت نيانك غير كنانا نائي كنانا نيانك غير حسيما نائي حسيما نيانك غير مدريك نائي مدريك نيانك غير إلياس Iya min jatau uru angerang unta pelihara riparang malu waraka ributta haram makasiagan ni jaga itongi pamandrakinna وسمي في سلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبا نني لنر مونا بيت صلى الله عليه وسلم بسلبيان إلياس السكر أبقالهم pori Allah Ta'ala antu ابن مدار بن نزار بن معد بن يدنان وأسس كن نزمت فرائده بنان السنة السنية نئي إلياس ينكر مدار نئي مدار ينكر نسار نئي نسار ينكر مؤد نئي مؤد ينكر أدنان Iya minne silsila pambateram malambirina nabi sallallahu alaihi wasallam ni passin rupa-rupaya ginogen orante mutiara sangkaan rupaya
Iyana na ngalima matang kasana tu pandrita ahli hadis malam birikantum warfa'u ilal khalil Ibrahim amsakan sari'u wa aba naiyaka battua naiyan ne pambatiram malam birinna nabi sallallahu alaihi wasallam tanra piki mangiri pangulun nabi Ibrahim halilullah iya jia nabi tatannakillai siagaan tannakillai ini pau anne pokoken nakaturungan antum wadananu bila raibin inda sawil ulumin nasabiyam na iya adanan tanibata-batai irina riniya imambate nabita sallallahu alaihi wasallam manurut tu pandrita palontaraka ila sabi Ismaila nisbatu wa muntama baturi pangulun tanam bi Ismail pambijain nanikana mubija bija karaing pansim bi min ikdin talakat kawakibut duriyam jari akala biram paya anne pamijain ni pasin rupa rupaya geno rante mutiara macaya sangkam masingara binto maluru luru kacaya na antu وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وستات المنتقى ngapain takama nakarana pangulunta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ni pile-pile na anun ni pile-pile antum nasabun tansibul ula bi'ula qalladat an-nujum al-jawsa nasabak keturunan pembatiran nabi ta iya ni kira-kira yana karena ketinggian nana tamu-tamu abelo-belo sangkamai bulan na tamu-tamu binto jawsa Habbasai kidan sudadi wa fakhari anta fihil yatimatul asmam Wow papaya si baji napaya anne pambijain ni sini pasin rupa-rupaya geno mutiara ni papagam rina pagamaya gambara nakarana niya na itau yatim piatu wa kirim bi min nasabin taharallahu ta'ala min shifail jahiliyah wa kana biran nakajarian as-salana nabi ta'iyani tangkasiyari Allah ta'ala baturisi pak matunai siaga ang kadongoka Aurada zainul iraki waridau fi mawridi yani warawam Iya mi anjo pambatiran narampi yasainal iraki baturihan disikna nabi ta iya nasusunga ilalang kana mabaji na malomo ni pang antum أنفذ الإله كرامة لمحمد آباء الأمجاد سونا لإسمين
Allah Ta'ala na jagay kalambiran na naambi tamangiri tutuwa na iya lambir kalandin jagay na arim mabaji na antum تركوا الصفا فلم يصبهم آر من آدم وإلى أبي وأمي مسن بلاري ميغاو كوديانا تنا تبايا مصيبا نيچالا إيانا بابكو كنغرنا أمبي آدم سنجينا مانغري أن رمانجينا أنتم Saratun saranurun nubuwati fi asari qurarimul bahiyam yang asing kalambira nga anjo kajari yang irinurung kana ambiya nga iya manannu nga amin dori garisi na abanna turiolo na namasarro kanang nga antum وبدا بدره في جبين جدي أبد المطالب وبني أبد الله Apanani singarri mocaya iyani passin rupa-rupaya bulan suku mrikanyin na nenek nanak bitani kanaya Abdul Muttalib siaga andri manggenani kanaya Abdullah أنطر اللهم قبر كريم بأرب سسم من صلاة وتسليم كريم فكبو كلالي كبر ملأ برئنا نبي ترتاو أنرم برمبي أن نسيغا أنتاو أن بجاري ملأ برئنا فنغلن محمد صلى الله عليه وسلم نسابا بو وانسر وبو أم بيبت turi pangamasyan takamayatong papole papasalamatan tukaring